2026 January thazong kan diri lo natin atu he virus outbreak pakhat chuak thane me cho Nipah virus te se atulio India rama khan case penni hui menung zanga rong kha quarantine to liu na se Nipah virus chu the city si achun generic virus se the city si achun animal serum in menung khan achon mi a transmit mi kese sanati in menung le menung zong kha ichon kho asimi ase zetin de menung le menung jo asanatin ani jo airborne virus aselo coronavirus bentuk in khen khi azwang mi ichon mi khi aselo aden nakje de city son body fluid menung in achuak mi ahang kan chil heiti kan khen medijon contaminated food rola khen virus ka sia chun thi heiti bentuk in khen pakhat kha ichon kho mi ase atu tianga hen ka koi se vaccine zong medi chun athlop nak si zong ri lo le symptoms polchu adang flu pol hakente anilo ngai ko taksafa taksalin heiti bentuk kathot lo heiti bentuk lungmi lufa taks hetapul khan se di sanatin kem Nipah virus aden nak pakhate chu je de city sia chun pneumonia zong kha avachu pi kho di chun kan khwak tiang kha a phinter encephalitis ti mi heti bentuk ma di chun meningitis heti bentuk ka chu pi kho cha khen fatality rate kha asangai fatality rate here 40 in 75% ka se chimdu mi de city chun virus angai mi khecho angai changnu khan chun zakhat chunga somli in somsri le nga karlakha thinak chance ke se deadly virus kan dilama ti anongai mi ke se atu tianga hin chun adang a hin chun rama hin chun aphan ri lo e sanatin kan airport a khan screening na kan thokpa changna le yeah hopefully ramdang na kan outbreak na halo khate Ralrin jiu kha her rakmu na ki 1998 1999 shong khan Malaysia le Singapore khan pig farm te vok Zawtnak low in khan rakmu masabik mi kha rakse hello nandam jona mo tuni jo challenge pakhate kan to than hale tu hi si ti se chen BMI ti se pum chunga je tlok inda kan thau atam kan tung le je tlok inda kan ri zan ha khante tok chi in khen je tlok inda risk Zawtnak le risk atam underweight emergency normal mo overweight obesity heten dokha se tu chenju AI umjang ko cha khan AI kam mang na le e je tin da kan to le ti mi tu kan chim na le calculator in kenchen tlompal te confuse me ken umsol lai cha khan te self care zonga ken BMI he kan zau pang mi ase obama weight show nak cha ken we ko vi he te dok section da he te dok US lai khan chun Ozempic ten an awra ka de ma ben dok kam pek lai na khan BMI kan zau masa BMI kulisri chung asimi kha bentok kha kampek me na weight show na si chun mi kha kampek me na se kan atu kha kam van zau na le amasibika kan messenger AI timi te akhen kan le chen mere AI timi akhamo chen calculate my BMI te kan tia na la chen kan weight kha kan tia na le ke he atulolo se he 56 kg ke se alhana han zamana khan lompal te ka tam da e kavan ti to kai kavan isho zok to he 56 kg ke se chen ka hai kha for example zala somnga centimeter khete te khan kam ban tel e to he kam ban hu ban to en ken 24.9 pa ke se ki kwati bak ke se normal I adong nak ti ke se rak eta video ula normal menen se selo the underweight menen se overweight menen se obese awalun yoga menen se timi dekha kazona hen comment zonga khan rak tel ve utimi rak som na let's go